Kublai P. Baro, Kinilongi Kubor Bamdagasni. Deputy Chief Executive Member Kakasils Autonomous District Council KHADC uba PNSIM negasngi ulapentim baga Executive Committee EC kalarai banwanra yaga jingpin kalat mai haki an ki baladan lupa knang banna te lakam yaga jingrum kerthem kibriu banabar hapo uput usam jangka District Council. Habakren syakilat pathai kubur uba PNSIM uloong bayakani karai la shim hadin balayoi baga sarkar prengkam shimnale AA habayadei barga jingdawa banwanra yak inaline permit hakani ke jilla. Kumbangitip bagi seng balang kila yakun banyo yak inaline permit banyadai ke jingrum jingmi kibriu banabar hakani ke jilla. Ndai ke sarkar prengkam shimnale AA terhadu menta loong uba PNSIM. Right. Kapag hindi ba kajing jilid hat iba na bar banwan runga po ka rikasi ka jini kung bangitip baha bagi isang bahalang baros kata ki siya fight ya ka ILP ban sif ya ka identity ka jini hindi pending ya ka ni hadu menta central government kampat le ay tinakayang jini kung ka ST committee baga discouncil nilaray ba hadin baka BAB kala bundli ki points kabala buda kalian ka home ministry kabakan simpor kandiat tina kalian jungin ngila rai haga isti komiti ba hakini ki a ki ba don lupa tanai fi kum ka ilaka administration kadon ka appointment and succession of chief and headman act 1959 gidon ka KHDC mlim appointment of CM Deputy CM Hima Khairin Hima Mahram kiwi lengba kini ki ak ngin wanra ya ki amendment ki wede bat ka kumnu karung kami di bandon ka jingkai papiang kabamut habarung haka right ne haka hima ka di bandon ka tu kat ne ki certain regulation ki ba ki hima ki haban trikam kat kum ki ain ki jongi habarung hasnong habashong hasnong pada video nong tray sorkar lane video nong tray bela dei bandon katu katne ki rukom tray kam kiba orang padong orang basnong wahaban pendek katkum ki ang ki rules ki regulation ki jogi barkani kan rap sibun na kabenta jongi ban check ya ka jingurung kertep ka bagi ong influx maupun usam jongka District Council ke jogi. For example, menta, kumbasnong ada ka maintain ya ka village register. Let's say kalau mandatory bagawi kasnong ka di bantuan ya ka village register. Kenang banso tu hang ni, mano ki badigi no snong ki bala pura hang ni, mano hang ni ki bawa siwan tangkum ki level. Kenang ba lada hagawi ki department juga sarkar. Lada ki wan hang ni kum ki level. Kenum na ban issue kanu ka kerja jing pensisya. Ndeken long purely tangkum ki level. Tenre la danyem don ki an ki basai. Kan company sitom ikisnong kumnu ban pentri kam. Bal kan kunju kan company sitom ya ki board yung ka ain. Ya ka bani trelang bat ni la da kam don ka ain ki basai. Tadaro ila rai ba yin wanra amendment hagini ki existing act and regulation kapaya day ban check kapaya day bakaji influx hato ka rikasi ke